igihe cy'Imana iyo kigeze izigisoza, ititaye ngo warababaye, ititaye ngo wararurize, ititaye ngo warapfukamye, ikabikorera igihe cyazo. Rero Imana yo mu ijuru, Imana naboneye muri Foursquare, yego gupfukama izamura ibiganza indangiza nkomeza ikiganiro ko nabigambiriye. Ana ndagushimiye kuko iyo vuga urasohoza. Nyuma amagambo atari menshi, ndashima Imana kuko runo rugendo rw'urusha rwacu nashinze 2023 kuvugwe kugeza ubu yaribaye igihe y'imyaka 2.8. Iyo myaka 2.8 twahuyemo n'amobstacle atandukanye, ariko ikintu nshimira Imana, ndashima Imana kuko yarinze umutima wanje ikanamfasha. Intambara ni nyinshi ariko ntizibuza icyo Imana yavuze ku muntu kugira ngo kigegweho. Rero nshima Imana ko mpagaze muri Joyous ndi kubasezera. Kubasezera biragoye pe, kuva hano kuva muri rusengero biragoye kuko hari ibintu ndakubita ku kimibari, nakubita ku overnight, kareba ukuntu abantu baza batakare, nkama numva agasereri mu mutwe. Abaririmbyi bake babawushipurika tugira mu bantu baza barara muri overnight bugacu. Umuntu wabikoraga nawe ni Frank. Jewe igituma njye mbikora discipline. Iyo ndi mu materaniro mba nyarimo sinsohoka, sinzajamo hari hanze ngo ngiye ku nzamuka nimba ari hariya muri rantuze kage kwita ngaruka, kaba afite urgence ikomeye. Rero bavandimwe, twakoranye umurimo w'Imana neza. Ndashima Imana ko Joyous yanyakiriye, Foursquare ikanyakira, Mama Bishop na Bishop bakanyakira. Ndibuka bwa mbere tukicara muri ofisi hejuru, nababwiye amagambo, nababwira ngo simfite epfo simfite ruguru, ariko mfite Imana. Ayo magambo nabwiye Bishop kubera ko nta ministeri nari nzi hano, ndambwira ati ndumuga isubizo. Ari igihe kinini ndi kwiga ku rusengero ngomba kujyamo, ari igihe kinini ndi kwiga ku rusengero ngomba kujyamo, zirangora nyinshi kubera ko nabonaga burananga akavuyo, ariko Imana ingirira neza, mbona orientation ndaza ngera. Ibyo novuga byose mbere na mbere ndashimira Bishop. Mama Bishop, ndabashimira ibintu bibiri. Bishop ni umubyeyi ku bintu nka bine. Ikintu cya mbere, yakira umuntu akabana nawe, ukaba umunyamakosa akakwihanganira, byashoboka akakubwira, bitakunda akakureka ukivanamo wenyine. Ndashimira Bishop ikintu, ariko ejo nzovuga, kareka nzamuvuge online. Bishop namukunda ibintu bibiri bikomeye, amarangamutima yo mu mubiri agira. Ahangaha ngarumva ngo mwatunganye ngo aze ngabinjiremo. Ushobora kumva amakuru rimwe akanayatohoza cyangwa akabireka,
akagenda agakurikirana isoko ry'ikintu iyo kiri, yamara kuhamenya akaguhamagara agaciro z'ubuze. Reka murekera. Ndashimira mama Bishop ibintu bibiri, agira ukuri kwinshi ntagutinya, uri umusitari, ngo uri umuki, arakubwira. Babwire n'abantu bari kubyara cyangwa mwamuje gushaka, nimutagira indangagaciro zimeze gutya muzasenya mukiri bato. Umugabo agizwe n'amahame, umugore agizwe n'indangagaciro zo gukunda umuryango no kuwukorera no kudapapaza, kugende kabiri. Ndasoje mama Bishop, ndagushimiye. Ndibuka aje kumubwira ngo mfite ubukwe, arafashe nuko aho hari amarangamutima. Reka mbareke nuko mama Bishop, ndagushimiye. Ibindi nzabivuga ejo hano, nzabivuga nzozana namuya kandi nzabivuga ejo. Hanyuma Joyous twarabanye mu ntambara zikomeye. Uyo muri mugira intambara, uyu twarabanye mu ntambara zikomeye. Uyo muri mugira intambara, uyu mugira intambara. Ariko ndabashimira ko mwihanganye. Jewe mu miterere yanjye kuva ndi mutoya, twavuganaga ikintu, yaba mukuru wanjye yaba mama yakinyura ku ruhande tugahita dushwana. Twavuganye gutya, ugenda gutya, jewe ndi muri uno murongo, ugarukemo tugende cyangwa urekeje nkomeze. Nuko uriya mugabo uri gufata kamera hariya n'uwi Bukavu, twahuye nawe, twabanye nawe muzi imyaka 2, yitwa Jivure. Twarabanye, arabizi. Nimba tuvuganye ikintu ni yego, nimba aciye ku ruhande ni ibibazo. Nabo twabana bose naho nakore muri Sepake. Ariko Joyous agiye kubabwira ibintu bibiri, bana b'Imana. Mugende mukunde ibintu bibiri. Igihe uri hano, umutima ntukagucira urubanza ryo kudahari. Igihe uri hano, igihe udahari, umutima ntukagucira urubanza kudahari. Uzaza ukore mu gihe cyawe, usoze ugende. Ibukavu narakoze, ndasoza, Imana irandekura. Hano iki nicyo cyari iki. Kuri pe ndashima Imana kuko igihe cyaje nari nsigaje muri Kigali cyarangiye. Joyous, babwira ibintu bitatu. Mugende mukunde gusenga, mwongere mukunde gusenga, mwongere mukunde gusenga, mwongere mukunde gusenga. Mubikundira ibintu bibiri. Imana izihindura ubuzima, Imana ikaguha umurongo w'ubuzima, Imana ikaguha umurongo wo kuba muri sosiyete. Muri Joyous iyi ngiyi nta muntu nigeze mbana nawe nabi. Mwabishima mutabishima, ngewe mukongomani nta muntu nigeze mbana nawe nabi. Umuntu mu mutima wiwe twabanye nabi ni umuntu tutumvise ibintu kimwe ku mpamvu ziwe runaka, yashaka kuzana mu murimo. Ariko ku mpamvu z'itorero na Mwuka Wera nta rubanza afite. Muri Foursquare ejo nzabivuga mpagaze hano, nta rubanza afite. Narebye umuntu n'abafitanye nawe ikibazo ndamubura, habayemo utuntu n'utundi, ariko zose zaganishaga ku cyiza. Amen. Siko kuri? Nta rubanza,
naripimye gusa ikintu gusa cyambabaje kindi cyambabaza numva kigiye kumbwira yito ndashimira ubuzima Imana ikaguha umurongo w'ubuzima Imana ikaguha umurongo wo kuba muri society muri joyous iyi ngiyi nta muntu nigeze mbana nawe nawe mwabishima mutabishima ngewe mukongomani nta muntu nigeze mbana nawe nawe umuntu mu mutima wiwe twabanye nabi ni umuntu tutumvise ibintu kimwe ku mpamvu ziwe runaka yashaka kuzana mu murimo ariko ku mpamvu z'itorero na mwuka wera nta rubanza afite muri Foursquare ejo nzabivuga mpagaze hano nta rubanza afite narebye umuntu n'abafitanye nawe ikibazo ndamubura habayemo utuntu n'utundi ariko zose zaganishaga ku cyiza amen siko kuri nta rubanza naripimye gusa ikintu gusa cyambabaje kindi cyambabaza numva kigiye kumbwira yito ndashimira bande yego ndashimira bande Amen. Kuri bande ndababwira ikintu kimwe aba bahungu ni inshuti zaje none ku kintu kijanye ababaza banyikiriza mu mwuka cyane ikintu cyose kitagenda muri bo ntibishoboka ko kuruvisiyo kirangana ntibikunda ariko Imana isabane namwe basha uzakomere komeza umurimo mutimumva Imana izihemba Imana izihemba hanyuma rero